tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu, at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal na espiritu, ketikin programang Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Maya pa bang Diyos ko, kaya kayo nga, ini po yung Sister Weng Sibal at syempre makayantabi kayo muna man kay DWBL 91.9 Bright FM in radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po, king kakatamong 4th episode. May kapatana pong Domingo niya. Apinining kakatamong programa ng Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Pampanga ing Metanoia, Metinuia, bayong puso, bayong espiritu. So, atsuta na po king kana madomingo na ning panahon ng Pasko ne. At nandina yung sinimba ko, sabi ng among Jasper na it's all about connection. Hanapin na. So, sana po by this time may kasimbata no, and let us stay connected. At tabayan nyo kami po, kimetong oras sa kwentuhan patungkol ka rin miyayaliwang pigagap at kayawsan daring kapatid tamong charismatic. Tara, salangita mo at pakiramdam king awos, lugod at galon ng banal na espiritu, king banal ning ordinaryong tao. So ngayon kabengan, magdili-dili ko po kayo eh. So alak pong partner, pero dakal tamo kaya beking Zoom. So masaya tamo na finally, kaya beta na la, yung kakatamo dating chair na yung kakatamong Catholic Charismatic Renewal Pampanga. So, medyo meglivya mo po, wali mintay kay ngalawang bansa. At pota naman, yung kakatamong spiritual director naman, yung kakatamong CCRP. So, hello Sister Angelica. Maya po oras po, Sister Weng. Ay, kasaya Maya naman. po oras po. Anong oras kan ganyan? Mga labag kamayata mato? Medyo po, 4:32 a.m. to be exact po ni Sunday. So, good morning Dakala, pala. salamat King, po. no ka rin ka kanyan, Sister Angelica. At ko po, Vancouver, king Canada. Ayan, sa Chuya po king Canada At so masaya ta mo na akayabe tayo kay ni at syempre pakiramdaman tala mo naman ditang dakal ng kwento. Kwentong Pampilipinas, sampung kwentong global So syempre, Sister Angelica, kaya beta naman yung kaya katamong spiritual director na Ayo po. sunod-sunod mo naman yung kayang misa at meeting. Pero atsuya po ngayon at akayabe tayo. Ika na Amen. siguro magpakilala, Sister Angel. Naku, it is my pleasure. Actually, follower na ako pong ningkakatamong CCRP director kaya kayang social media platform Good Vibes ni Pads. Good Mamayag vibes. bagya naman po itang kayang TikTok platform to spread the good news. No? With the love of the Lord, adapin po rin charismatic among every time we introduce someone that is a very important member of the community. We want to introduce with the love of the Lord, the spiritual director of the Catholic Charismatic Renewal Movement in the province of Pampanga, Reverend Father John Paul Cabrera. Welcome po among Maya pa oras po kaya kayo. Maya Hello, pa, Among. bengi po, bengi Diyos kaya kayo. Tingko po bang audio? Opo. Atin po. Okay, okay. Kamusta Maya pa, mo? bengi po. No ka rin ka Maya po, ite po. kanyan kayong lugar na ng Pampanga. Banta balo da rin makirandam kaya katamo. Tsaka po kayong parokya, Ma'am Wen. Kaya po kayong San Ildefonso. Ayan. Kaya rin na pa po ng last mass ko yan. Diretso po talaga. Kay bat meeting San Fernando, diretso na ako pong pabalik parokya. Wapin. Balitukan Among. Opo, balitukan po. Kaya So, niking magalang.
Deta pong bisang detang followers ng among ne po bisa kayo mamasyal king karelang parokya ne. Malawot po, pero welcome kayo kayo ni lagi. Ne po. Medyo malawot. Hello, Sister Pero Angelica. masanting yan Hello po. itang karelang parokya. So, dakal tamo po pipagkwentuan ne. So, bitinan tala pa mo po, retang kwentura po, tatala pakiramdaman. Para po karing bisang makyabe, king kaya katamong kwentuhan, karing ating greetings, o nanu paman naburi yung ipayabot, mag-text kayo po para karing kaya katamong text line numbers. Tetang Makaglobe, 0915-954-1303. Karing Makasmart naman, 0918-351-8282. At ding Makasan, 0942-357-4267. At syempre, malyari kayo mo naman pong manalbeking YouTube niya o maka-online live streaming tamo kaniting kaurasan king kakatamong account sa ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At deta naman pong maka-Facebook, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official@ASF Radio. So pakibanggit siya po rin kaya kayong parokyang kinabibilangan, makanita adinan tala mo namang maya po oras. At makanyan mo naman, ing lagyunan ng Charismatic Community U, makanita po abanggit taya mo naman. At karetang bisang ating Twitter account naman, DWBL91.9 Bright FM, username at radio_ASF. At para karetang mag-Instagram naman, IG DWBL91.9 Bright FM, username at ASF Radio. So makabi kayo po king kakatamong kwentuhan, panayin ming kayong text, chat at miyabi-abi tamo. So kumusta po among ne? Sana sana dakal manalbe, makiramdam at dakal mag-chat ne. Sigurado marakal may nga palyari ning ka-aldo ngayon. Bong, kumusta po? Yak may hack ko. Apen. Sinabi natin po Brother Noel, nandin kayong meeting. Nandun ba't megto po, ne? Shoutout po Opo. kitang hacker na rin ka na akong FB account, ne? So, ngayon, ala pa mo pong mag-chat, pong mag-send message. So, nung ating mag-chat kaya kayo, pakidisregard yun la po, lalong-lalo na retang magpa-send Gcash, ne? So, may hack tamo po. Pero, aparalanan tayo po yan. So ngayon po, brothers and sisters, na rin nga ng makiramdam, pakanita mas mikaswelo tamo. So mga di tamo pa mo po. At king kakatamong formula pa mo gumpisa, king kakatamong spiritual director, panimuna na katamong king kakatamong metong panalangin. Pening kaurasan po, agatanda kayong panamdaman tayong presensya ng pong Ginoo, karintaman po at siyo. Iing lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na spiritu. Amen. Inuming malugod, nganing kaurasan, babiyamingan po yung sablang kapurian at kagaalangan kay kayo. Antimurin po babiyaming maragulming kapasalamatan kay kayo, king biya aparating pagkalubyo kay kami, at karing taong pakamalan mit duluguran. Salamat mo naman kening pamikatagon, apig kalubyo, man kanitay kaming king charismatic, di kapami katagon kaming manimuna, king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, DWBL 91.9. Panlisabyan at pigunaman, king karanasan ning kasuyuan, king kaya kangubasan. Teng balasan ng lulwalayamano kareng asbok at puso mi, kabang nilubunam at nipagkwento, king karanasan ming kasuyuan. Magilang dalan banayag yang mila naman kasalpantayanan, reng taong makiramdam at manalbe. At magilasan ng inspirasyon karela, banilaman akit ding tunay ulaganing kasuyuan king kaya kangubasan. Ginoo ay malalagwayng tataluki at susuyo keka. Uling kayakibat ning pamanokimit kasuyuan keka, yapin din po sa pupusanan mi. Kareng panahon sanang burimin na lang isaldak at ibagsak ding krus mi, pauli ning mangay na kami, ikasanang maging sikanan mi. Kareng pamikatago na milalako na kay pag-asa, pauli da rin nyaliwang kapagsubukan at problema, kaya kakin manikwang panibayong pag-asa. Ginudagdagan mo pa sana yung kapibabatan mi lugod. Pan kanita aluguran milat agyong pusanan ding po sa pupusanan mapusan no kay kami. Uling maniwala kami king katataulan. Deng po sa pupusanan mi,
ilang mamusan kay kami paukyat banwa, at ilang maging tandaning lugod mi kay ka, manggaman, king galananga. Amen. Amen. King lagunig pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Amen. Kasanting na po ning kaya katamong pangaden, magumpisa mo pa, Sister Angel, pero penamdaman taning grasya, Amen. Totoo pong totoo. Panamdaman kaya kabang pakiramdaman tayo among. So sana po ikayo mo naman po may bless kayo pero magumpisa tamo pa mo po at mag-break tamo pa mo po pakiramdaman tala rin mapila na pagganakali kayo po mama ko uling may pagkwento tamo pa at magbalik ya po yung kakatamong programang Metanoia, Metinuya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no
Nagbalik ka po yung kakatamang programang Metanoia, Metinuya. Aro, may wala yata i-among ne. Pero importante at si Sister Angel ne. So kabang paninayin tayo i-among pao, keng kayang pa magbalik ne. Balikan tayo yung kakatamong tema ne, yung pamanaos ne. Kasi yung kakatamong tema yan ni galon ng espiritu king biening ordinaryong tao ne. So nung lalawin tayo, Sister Angel, yung kakatamong gospel yan, it's more about connection ne. Itang karugtong niya ayan niya at yun yung among pao. So among pao ne po, yung kakatamong gospel yan ni part 2 na itang I am the vine ne, itang and He's the vine and we are the branches ne. So itang connection ne. At ako, ingakakit ko, itang connection, may ka-connection tamo, patang tinggap tayo itang kayausan ne. So ngayon pong kabengya na ini, i-amo, yan kaya be akong host. Pero uling first time na mo naman. So, mo naman miligtas na sagutan na lang mo naman detang kutang ne. So, makanano ing pamanaos, makanano ing may kumpisang minaos at tinango, tinggap tayo ing kayausan na ning kaya katamong ginon eh. So, siguro mag-umpisa tamang pa mo. Sister Angelica pa, sige. Ay, naku, makabaya pong kwento ne. Wala, Pero mga karingang doon po. eh. Opo. Pero karingang kay katamo pong listeners and followers, especially the members of the Catholic Renewal Movement community, balo tamongan po, I believe, Sister Weng ne po among pao, 99% na dareng meging lingkod na ni nga pong Ginoo through the Charismatic Renewal Movement, ing pamanaos is through the Catholic Life in the Spirit Seminar. Itang seminar And that's ne? how I started. Opo, kaya maragol pong bagay na then communities tamo magkandak lang Catholic Life in the Spirit Seminar, CLSS po yung kakatamong aos madalas na po, at karin po usually magumpisa ing kaya katamong I'm actually lost for words. Siguro ma-overwhelm ko ling kaya betay among yan eh. So, pilang kampano Usually- ka nita, Sister Angel? Well, actually, I was only 15 years old po. Maranon At na. metong ko pong out of school youth. Balo tala po rin out of school youth na talagang keng kasakita na raguning biye. Nake makapag-aral, pauli na ning financial difficulties. And when one day, atin pong may invite ka na kung mag-attend seminar ka nung kayang pisamban kami po, kayang pamilya mi, total, naman po manalbeng life ng pengari ko po, tade pa mo walbenin kaya man po si Simba, halake pong Biblia kayang bale, bira kaya pong mga di. I remember, balo ko po tang atin mong opportunity na makapunta kami pisamban pagating mete, or po tang ating binyag, at ating libing, po. Talagang alake pong any spiritual background, to be honest. Then one day I was invited to attend the seminar in a church, kayong Catholic church. Sabi ko, pwede. Sabi ko, po, masilab ko, ada po nga din Then, kayong Kapampangan po. So, Po, masilab ko po. Kamig komi, Opo. kamig lekkom Opo, ay ko po may kadalan karetang makanitang channels po. But then, sabi na ako nitang kalaguran ko, punta ka libre merienda, timpang libreng lunch na. Ay, kabilis ko po. May lagkat ko pa. Kanya 4 kami pong minta ketang Catholic Life in the Spirit Seminar at kempisang balan niya pong mumuna. Medyo awkward, pero paditak-ditak. Makukuha ko po karetang mag-talk, especially God's love pa mo At atin pong metong speaker, sabi na, mapalad ang mga taong walang pinananaligan at walang inaasahan, kundi ang Diyos sana. May touch ko po ka rin kasi kayong kakaluluwa na ng biya, if you are poor, no one sees you. Ala kang kamag-anak, ala kang kakaluguran siguro at tinman detang at syuketang level mo. Talaga namang kayong kasakit na ng biya, as if the society doesn't see you, don't exist. Kaya niyang damdaman kaya po ito, na ating pag-asa, ating makiramdam, karetang kay katamong kaburian, the desires of our heart, sabi ko, ko mo, subukan. Karin ko po may gumpisang mga diyan. I will never forget the prayer I had that time. Sabi ko mo po kay nga pong Ginoo, Lord, balo mo po nung naning pagdalanan mi. Ika na po yung bahala.
And then mag-decide ko pong pag-attend keng prayer meeting keng Makabebe sa Nicolas de Tolentino Parish. Tao ko po masantol eh. You wouldn't believe. Baglakad ko mo po, iba't masantol hanggang Makabebe. Walang alam pa masay. Baka kanita, makapag-attend ko pong prayer meeting kanita. Because I want to know more. Makanan keng ako itang connection na ito. Kaya itang talakasawop. Kaya ang gawa ko po, the best way I know how, mag-serve ko kaya itang community disnan ko, hanggang tigasamas ko mong luklukan pagating prayer meeting, tigapat ng sulu, tigagisan merienda pag nila pong practice deng music ministry na talagang pamanganing yung motivation. Pero value po, ala pangatlong bulan nagaganak ako. I just decided to trust. And then, milinan ko pong scholarship kay munisipyo na ning Makabebe through Madam Annette Flores Balgan for college. Mo po pang 1 year, nun pang 4 years. Makanta ko pong meg-umpisang, sabi ko, something is happening. I don't know what it is. I don't understand it, but I know it's God. And I will stay here. At yung sinabi si Sister Angel, itang tagasamasan ko muluklukan, ang tagagisan pamangan. Yung agaganak ako ken Sister Angel, Brother Willie Suarez. Ayun po. Ilan siguro amit among pao ne kanya pong Immaculate Heart ito king Angeles muna man ne metong niya ka rin charismatic groups. Minsan mig-talk kaya kami king life giver community kay batating metong Brother Joel Ocampo sabi ng makanyan naning gagawan mo kay nito nga na, ay manyamasan ko mo puluklukan na aba ay hindi na tangi Bishop Ambo niya maging parish priest miya atap ne at niya kagaling kayong Bible. At mag-serve ya, mas kayong kalookan niya. So, burin sabihan, magumpisa mo talaga kitang beka mababa mo naman. Ako atandaan ko niyang attend kong Life in the Spirit seminar. Eman kayong life giver kayong ko pang Immaculate Heart community, kitang kari Brother Willie. So, kaya ko kanita, bayo ko pa Saints ko, teacher na ako kanita. I was, I think, 19. So, mga 1989 ito. Nung ngayon magkamali, ating kong 4 pari nakaklase. Kaya kung sabihan tayo talaga, medyo may kiedad na layan eh. Ano pa mong kasiglay? So pati ako, magkikikabi ako muna. Kasi ako naman balo nung nanuitang luluban. Pero anyang kabang milalabas laring sessions, pilang Domingo ito akit ko lang magseryoso na lang. So ako mo naman, makanita tayo, ya mo naman na, balang may buo ya mo naman itang, makaniniya pala. And then I began to learn about the Holy Spirit. Na ikatamo ya tayo masyadong, akikilala pong araramdaman niya. Waling, kaya katamong katoliko, usually, in kakilala tamo, in Joseph pa, at Diyos anak. Pero potang ing banal espiritu, waling, bala mo itang ikakakit. So, bala mo itang, kulang tamo kay baluan. So, king charismatic, karin kay mas apalalam, itang kay baluan, at mas akilalam ing banal espiritu. So, kung nan tayo, Sister Angel, yamong naman, kapilan ne inahos ne. Siguro kitang kayang pa, invocation story na ne. Kay ba't itang, ka ba may surprise hamong na bigla, miras ka, kayong charismatic, linyang charismatic, ne? So, makananon na kang inaos ng Diyos. Makananon, kamilay, Makamute ka yata. Alayang audio yamong, ne? Opo. Maong paki-unmute me. Alayan At siguro, pwedeng mag-out ya sagli iyamong niya. And then, magbalik yan So, kapag paninayin tayo, waling alayang audio yamong. So, tuloy tayo itang kwento ng Sister Angelica niya. At tatandaan ko, Sister Angel, sabi mo kasi midinan kang kain midinan kang scholarship niya. Opo. Atatandaanan ko, ikayo, tingkayong eskwela, yung mag-aral ka. Makatukunan ka, ating kayong maragula eskwela.
Maragulya po yung eskwela mi. Wow. Maragulya, ingawas na po ka na ako kanta ding kaklase ko, prinsesa eh. Nya liwaya pong klaseng prinsesang gusgusin nare. Huling, kami po ay NPA kaya po na kaya po rebelde. No permanent address. Kaya dakal pong banwa king pangatao mi, tinok ng kami po, king public school api pagpobra ng tatang ko. Metong po ka rin pinaka nano nangawas pinaka matuwang public school king masantol Nakabebe. ne po and Masantol. imagine nung pilanla pong kwarto reta grade 1 pa mo pulo na wata pong section o di karakal na po kwarto ng balemen eh. Wow. Ang gaya pong grade 6 na po uling pong king kasakita na ning bie talagang inggewami po karina kaya muna mong po tinok ng. Kanya dapat po maraming kaming migising. Bangka nita bayola po datang deng empleyado. Ala na kami po kitanggi kaming pituturan. At late kami rin pong makapagpainawa. Kasi syempre, Kailangan palakuan mo makola nga pa mo. O po, palakuan mo nga pa mo. Pati po yung pa mga king washroom talagang struggle. Kasi we don't have our own. Kailangan mi pong magpaalam. Kareng miyaya liwang mestra kanita. Kaya karagul ko po pasalamat. Kareng mestrang sinuporta kay kami kanita. Ito pong mabubusit, mapapagal po at ang makisabi kaya pong mayap na makipandilo or makigamit kayong karelang washroom ne po pauli na ning kasakita na ning be. But ever since may kiabe ko po kayong Catholic Life in the Spirit Seminar, may kiabe ko kayong Charismatic Renewal Movement at may buklat ya po yung kanakong pangunawa that there is a God and all we have to do is connect to Him. Life was never the same again. Kagaling ne. Po. Nanuya, makananuyang kinimot, ing banal na spiritu, king ordinaryong taong kalupa mo, Jel. Burika po itong sinabi yun ng dinatuwing. I believe more than any material things that the service in the Lord can bring us. Siyempre, itang material things, it follows talaga eh. Itang makadikit yan tambing yan eh. Kaya metong tatalima, kaya nga pong Ginoo. Pero kalupa na po nang sinabi yun, and din may touch ko actually. Palawakan na po itang kaya katamong pangunawa. Palawakan na katamo kaisipan. Di na nakatamong, nanuya po kayong kapampangan ng pangunawa. Pamanintindi. Pamanintindi. Ayan, Papalitan na po, yamo. ay tune po yawong. Papalitan na po ng banal espiritu itang kaya katamong panintindi. I believe the first stage of renewal is this. Mas aintindyan mo la, den tao kem paligid mo, milalako ingwa, milalako ing sakit loob, mipapalitan kapayapan. At yung meto nga tawong payapa, makaisip yung masalese, makapag-obra yung masalese, makadiskarte yung masalese. Amen. Anya pong panahon na ito, lagi kong isipan, bakit deng pengari ko, away lamayari kang pamag-aral, pero agyuda namang masigdam pa yung sipag panta. Makapag-aral kami, numawa kami eh. So, medyo masakit ko po ulo pero anyang, kilala ki nga pong Ginoo. Pero lawakanin ka na akong pangunawa. It's not their fault. Dakala factors. Pero naburing sabyan, metong yamo indalan, king kanawan. Ing Amen. sipag at tiyaga kapilan man, it never runs out of style. Kaya manibat po kanita pelitan ko yung perspective ko, inunawa ko, den pengari ko, ang gamukin ni malyari dambye. Pero, pag sinopan ko la, pag sinopan king sarili ko, ikamingan, from here, miras kikeni. Amen. Kanya po, wabak magobra ko, bengay mag-aral ko, ang gakyat ang mayari ko po kaya pa mag-aral ko, misadsad po. At manibat po kanta, things are never the same again. Amen. The rest is history, Ana. One At ayan, global tanan So, Amen. So ngayon iyamong naman yung pakiramdaman tamo amo nga tinakay pong audio So, Yes. makanatin Atin na po. namang kinimot, ing banal na spiritu, Apo. king So, kalupa mo. Okay, maya pabengi pong pasibayo kay kayo, karang makaramdam at manalbe, pasensya na, mila ko yung pingodyo ko So, ayong similarity mi po sigurong Sister Angelica, yako po niyang anak ko, ima ko naman pituki-tuki na ako po karang krusada. Anong no karining Birhen, ang po yung Santo Cristo del Perdon, lilibod de karang bale-bale king baryo mi karin king balukok.
At kaibat na po ning pamangading rosaryo atin mo namang pamangan. So ito yung mag-inspire ka na ako as neking kababo. Pero ito po megi yang malalam. Anyang kaibat ning krusada ting misa king kapilyami ka rin king kaingin. At may inspire ko po siguro ka rin meging parish priest name. Karin ko po kasi may gumpisang linob metong ka rin Knights of the Blessed Sacrament. So for how many years I gave myself in our parish just to serve in the Mass. And then after graduation, fourth year, atin pong mag-invite ka kung mag-exam seminaryo, brother secretary na po kantang Father Bot Bautista. And then we decided to go to the seminary just to have the examination. And then fortunately, pasar kaya po itang examination, and then itang live-in interview. At the same time, pasar kaya naman, hanggang na po kayo itang may kalog ko seminaryo. So, high school yan, isipan ko po Among. kanita. High school po. Mm. High school yan, Among. High school po, anyang high school ko, kagraduate kung high school ka rin ko po linog. So bali, mega high school ko po si Dominic keng Pulilan, uling malapit kayo po kayong Bulacan. And then, agyan pong keng Dominic kanita, night school mo naman. And then, anyang may kipag-exam ko at may pasar na ako, may akalob na ako seminaryo, bala ko. Actually, teningan da ako rin parish priest ko kanta, Yamong Melo, biniro na ako pa, pinangkumong bulan. And then ako po balo siguro yung Banal na Espiritu Menigo Braya talaga. Amen. Siguro para kaya ko talaga king kayawsan pa magpari. Uling ni minsan king biya ko. Siguro may karamdam kong lungkot pero itang mainip kwa sabing kinainip ko. In fact, I really enjoyed my seminary formation. I think because of my classmates, because of my community mates, and at the same time those priests who assisted me in my studies in the seminary. And then actually I decided to go out. That was I think in 2013 na niyang linwal ko. Or 2011, I decided to leave the seminary. Nag-regency Just mo. for me. Ali po, kag-graduate kong pilo, pursue ko pang 2 years, keng Teo. And then 2011, I left the seminary. I taught at the Holy Angel University. Awa. Kasi po, subukan ko yung sarili ko nung para keni ko ba talaga. Nung lumwal ko man, panamdaman kaya pa itang calling kong magpare. And then after 2 years of teaching in at the Holy Angel University, I decided to come back. And then 2013, nakaklase kay ulit ni Father John. And then 2014, fourth year tayo ko. 2015, mag-MA. And then after that, 2016, meron din ko pong deacon, April 25. And then November 10, 2016, meron din ko pong pari. So on November 10, I'll be 8 years in the ministry already. Wow. So karin niya po may gumpisa yung bukasyon ko, may gumpisa actually kayong sopas ne po. Liwaya talagang manigobre nga pong siguro nung niyang mag-aral ko seminaryo, Sister Weng, ang pong Sister Angelica, ang po, karem viewers, nung mag-focus ko mo po kayo nagyukong gawan po tayo kumisadsad. Amen. That's why I really decided to focus on what the Lord can do to me. Niya siguro misadsad ko. Ang timurin ngayon ni pong pari ko, po malalagwaing maging pari. Dakal mo naman po kasakitan. Pero po mag-focus ka rin kasakitan na pagdalanan ko noon kahit ang ginong anong no ka rin makatayod konting sangana. So po siguro yung pikwanan kong sika na nangganang yan Kalupan na po ning biya talasawa, yung biya pa magpari, medyo mas mabayat siya, medyo mas masakit ya, uling mas maragul pong community yung tatalnan mo. And at the same time, I became also the director of the charismatic in the whole archdiocese. So pilanta mo pong communities, medyo mabayat ya. Pero balo yun po, metong yung ikit ko ka rin charismatic, makakarineng maging active. Uling anak ko king kaya active. Sabi ko pin po kayo, itang mag-meeting tamong Sunday, sagad na ako po kanita. Pero kakipilitan ko kasi ika yung maging inspiration ko. I see the Holy Spirit working in you. So, anyapin po, pagkapilitan kong akit king Banal na Spiritong manigobra mo naman king sarili ko in order for me to become a model for you as my members. Amen. Siguro pinititang charism na Sister Angel na. Itang kukwento ng among na potang kinimot niya talaga yung Banal na Espiritu. Aluay itang buri mo Ning kaya ting kamplano pero i-direct na ka na he has a better plan. Sabi dapi natin kanong adwang spaces in this world. Itang space where things can be controlled and space where things cannot be controlled. So pota ka nung ika may stress na ka. Burin sabihin, it's not anymore your works. It's the Lord's works. So, potang emeagyu, burin sabihin, pota, you're already crossing the line.
So, siguro makanyan yung gagawa na king kakatamong biyanin, kaya pipilit tamoy, ninggawan tamoy, nimburiko, makanyan. Makanyan mo naman karing alawang kalaguran tamong parin, Itang potang magkwentula. Ay, pilang kami may kakaklase, magtaka ako mitaga na, samantalang ako itang mumukit kang bako dan. Pero, nasidsad na ako ning ginawa. Ating meto nga kwento na, sabi na ni meto nga pari kanita, pikakarine ako yung kakaluluan, pero kitang kakaluluan na itakarina ako tinas. At karina ako sidsad ng makanyan. So, makanyan niya mo naman yung kwento yun. Sister Angel, nano mo impeka, charism na ning charismatic, bakit? Ikapin, mega abroad na kayo. Tang baluta naman na king abroad. Kumbaga, itang workaholic ka kayo ning kaya pa mo normal king abroad. Yung binisita ko lang ng kapatid ko, king US, Yakum, balo ko, workaholic ko, pero karas ko ka rin. Wala mo yan pang normal. Kasi no ka nakalaobra. And, pero tuloy-tuloy lang. Pag sinabi mong long weekend, atin lang pang plano, makanyan. So, nanuing mag-inspire kaya ka para kami balik ka pa. Kasi yan yung pandemic, may balik ka pa, na lakwan mo, itang kabisyan mo ken, kanawa na nimbiye. Pero, belikan me pa. Ala kang audio, di. Yan po, sorry po. Siguro po itang aswan tamong spirit of gratitude. Kanya metong po ka rin paborito kong kanta, itang salamat, ginusalamat. Nga na ning lyrics, numan kabayat ting bubuat, maging mayananting patpat. Salamat po, ginusalamat po. Salamat po. Anya nga kakit ko po. Kasi may ragul ko po, wala kaya pong bali Talagang no permanent address hanggang 20 po siguro anak ko pa mo lipatan mi na hanggang kentinok ng kami rugukit ang skwelang pipagobra ng tatang ko huling ala kami talagang means po. Then manibatan niyang mag-serve ko kay nga pong Ginoo makapanuli kong pamangan king bale. Kasi po kanitang may gumpisa ako, magtok ko karing mete karing mete, ating tinape, ating sopas, ating kung huli karing pingari ko po, tang mumuli ko pag ating pong mete, ang tabanda kaya kami, tambing asonda na ako po. At ditak, masapapansinan ko, nung karin mani batitang biyayang huli ko kayong bale. At anyang may kapagobra ako, may kapanupa kaya pong baletok nangan. At ang gana kaya dintang itang oras na aliwa mo po yung may kapunta abroad. After a couple of years, king Australia, kuha ko po ka rin din ka na akong pengari, tatang kong janitor, rima akong alang pegaralan na magtindang sopas, din kapatid kong kalat-kalat dalan po. Kakit ko masalese labie, kakit ko manyaman lakakanan. Alaning psalmist, what shall I render to the Lord? For all His benefits to me. Ala pong makanyan alaning salmista. And I felt the same feeling. Na anong pwede kong ibalik. Kasi sobra ako po kapasalamatan. Impangarap ko mo, medinan kaming manyaman na pamangan kaya kaming lamesa pero higit pa ka rin yung binyanan ni nga pong Ginoo. That is why I have decided to go back and to always go back. To remind everyone that there is a God. And this is because I am so grateful. Dakal ko po, nung alaki nga pong Ginoo, nung iya po king charismatic renewal movement, ala ko po. At ala pong milyari king biego. Uling hanggang milyari ka na ako, lalong pa mamuntang abroad, kapamila tandangan po rin, di nga kilala ko king spiritual community. Nanapin, God will create a rendezvous for you. Amen. You just have to follow the trail na pumakanyan So this is all out of gratitude. Kasi pag penandaman mi nga pong Ginoo talaga, may balik Amen. Pasalamat ka. That's the least that we can do po. Something na digitan pero I'm sure mo puro kanawan Ayo So, po. along the way, itang journey mo, makabay ito. So, I'm sure it was not an easy journey. Yes. Nano impeka struggle. Nano itang very challenging na pegdalanan mo para miras ka. Ay, hard work po mo muna dili, Sister Mike. Po biro muna, itang maglakad ko, makabebe hanggang masantol, papunta pa balik, bang kanita mo po makapag-aral ko. Bang kanita mo po, adinan ko lang, asopan ko lang rin pengari kung may kapamangan kayong lamesa. There are even nights po na kailangan kong
bumaybay, ken Tagalog, bumaybay, kareng mayasong lugar, kareng mayasong dalan, na ikurugubalo makalang ko sa likot, makananong kung pulay, ibang kanita mo, miyuli ko mo. At anyang megi ko pong preacher ng Lord at the age of 16, kailangan lagi ko pong alabale. Kay ba't kauli ko ruguwada rin wali ko, ate, kadaratang mo pa? Mama ko na ka na naman, adaw ko rugune. Talagang sunod-sunod po yung schedule, uling keng vineyard, karakal pong gagawan. Keng circle na po ning evangelization program. We really need help. Karen pong makiramdam ken, sana ma-inspire kayong magumpisang mag-serve. Po, may itong kareng challenges siguro po, itang talagang etala madala sa kaya bering kaya katamong pamilya. At itang kaya katamong personal pami buri-buri mileleya. But not because God wants us to be sad, no. Po, prepare na katamo for bigger things. Amen. Itang kababan kasi po yung susi, bang kanita mabiyasa tantalan pere. Bang kanita mabiyasa tamon talan resources. Kasi nung iya mo deranan tang masakit siguro, bulagsak ka. Nung makanano-nano mo gastusan at gamitan itang resources sa param na ni nga pong ginukeka. It prepares you for stewardship. Po. Amen. Urikin ko nantang sinabi ng Sister Angel na itang kang time. Mababawas itang time mo king pamilya. Pero ako itang take ko ka rin, tuturo na ka nung makanano kang mag-spend quality time king pamilya mo na kaya sakit ang atsuka kaya be mula 24 hours pero eda ka panamdaman. Pero potang ika, magsilbi ka, tuturo na ka nung makananong itang mitataga na oras, spend be karela na panamdaman da ka. At lulub ka rin itang pamikalugod at kapayapan kayong pamilya. Among, nano po I'm sure naman easy itang lungub ka, lakwan mo rin pamilya mo. Pwede naman na may kasawa ka na. Karakalken ating pamanaos, pero naman gana-gana itang tatango kitang pamanaos. Nano itang grasya na nitang tinango kitang kayaw sana ng Ginoo. Ako siguro, Sister Weng, na mumunan dili, metong kareng struggles ko niyang geng seminaryo, itang makalaot na rin parents ko because they really needed to work for them to support my studies in the seminary. So, potang family day, keng seminaryo, deng parents na rin kaklase ko, at chula deng kako lalo. Reng darat ang ilapit deng dara ko. So, iteng mumunang struggle ko. And then, pero ito, begi yung pamikatagon na bangkanita mas tango ko kayong kayausan kong pamagpari. So, nung denasan ko itang amis ko rin parents ko, itang gap denasan ko uling alalo. Siguro, ito mo siguro yung meging pamikatagon bangkanita masaluguran kayong kayausan na king pamagpari. Anong no ka rin na anting pari, ikaming alter Christus. Mo siguro kay misa yang king Aldol Doming pami biebe mumunang dili teng tao dakal pagdalaan na mga sakit bage uling denasan ko itang kasakitan na ita mo kay tang ami miskule dakal pang mialiwang bage ngeni makanano ko sigurong maging solusyon karetang problemang pagdalanan reng tao antimurin na saguli medyo medito ko ata antimurin na Sister Weng siguro wala ko ata. Ati mo ang kaya kang ngeni na ikatingkang sakop parokya niya. So, itang nanuing kaya liwanan nitang ing pamilya mo yan, happening parokyang sasakupan mo. Ita Sister Weng, ita ako nekunene. Ita pen uling malambat eko kaya bereng pamilya ko at mikawani ko karela. So ngayon tatala na akong parokya. Siguro keni ko apubugno sitang pamikatagon at panahon na amis ko anyang mag-aral ko seminaryo. So ing pamilya realize na siguro ni nga pong ginanyak seminarista ako palinaot na ako kareng parents ko. Aliwa mo itang biological parents mo, aliwa mo rin biological siblings mo. Noon neretang maging parokyanos mo po tang magikang pari. At ngayon niya siguro itang
bababad kaya talaga yung sarili ko kayong parokya. Uling denasan ko itang, nung makanano ko nga misdeng parents ko. Pakipilitan kong magdaton king parokya, abayan deng parishioners, matwa, anak, kalulo, makwalta, biyasa, mangmang, bangkanita, edamo siguro panamdaman tang denasan ko niyang milaot ko kareng pamilya ko. Kasi yakong peka tatang king parokya. Siguro yung peka meto nga maulag ang kailangan dareng parishioners, itang presence na ning pari. Amen. Present ya king tula, present ya king kalungkutan, present ya king kanawan, present ya naman king kasakitan, present ya king potang magtagumpela king biye, present ya mo naman potang down na down laking biye. So ito po siguro yung karanasan na denasan ko kayong seminaryong milaot ko kayong pamilya ko, anya sat ngeni, uling yako na yung tatang king parokya, kuburing danasan daytang nung nanitang denasan ko niyang seminarista ko. Pero intindihan ko naman o tlinaut no ni nga pong ginureng parents ko niyang mag-aral ko seminaryo kasi for 10 years eko akayabe ko na lang mo niyang may-ordin ko. Nyangin yan timurin na uli nga payari na ako yung pamag-aral. So mag-spend kong dakal muna mga oras bang kanita abawi ko itang may wala anyang mag-aral ko seminaryo. So, ang timurin ay kumo karela babawian, kareng parishioners ko mo naman. So, itang experience ito ay kaya kakit sumpa. O ni metong yang maragula, grasya bang kanita, mas iparamdam king sarili ko kaya nga parokya. So, mupin na anyang megi kong parish priest kaya katamong parokya ngayon, dintanging pandemic na no matter how I'm willing to really spend my time with my parishioners, huli na ning kailangan tamong mag-distancing ang po itang mga lockdown tamo. So, actually nga ipababawi ka niyan Antimurin manyad kung pasensya ka rin charismatic kanyang miyasahin ko. Jel, balo mo ito, diba? Karetang pamikatago na yada ko ayabayan. So, nyapin babawi ko ngayon pakipilitan kong mag-attend keng meeting mo naman. Bang kanita, I can fill that gap. May wala niyang pandemic, kanyang mga opera ko. So, grasya pa mo rin, Sister Weng. Siguro, karing kaya connect. Medyo may wala ko ng dingin, ya connect ko na grasya pa mo rin tang miwalay ko. Ita mo kasing patatandaan kung medyo mabayat at pagdalan ng kanyang seminarista ko. Itang makakawani ko kareng pamilya ko. Itang bala mo, mengandirya ko, mahinggit ko kareng kaklase ko seminaryo na ila kompleto lang pamilya po tang family day. Samantalang niya ko rin dara ko ilang mag-attend. So, ewan naman mo pagkalungkutan na dahara ko la rin at siyo, kamagana ko la rin at siyo. Maka-abroad lang mo. Pero, Maka-abroad lang. opo, niya pong kailangan na ako po kasing supportan kasi pagkapilitan lang ako mag-benefactor uli natin itang balo kayong sarili ko at ang tsaka kumayari. Siguro marine ko nung kumayari tapos dakal na rin magpag-aral ka na ako. Nyareng parents ko po proud ko karela talagang may pakasakit la po king abroad. May pakasakit la king abroad para mo ay biya ditang pamangailangan ko kaya nga seminaryo. So ito po, may kiyaring pamikatago ni tabang kanita. Sabi ko yung peka maulag aking parish priest yapin itang presensya mo kareng tao. King nano mga aspeto ning bieda. Amen. Kasanting na nitang kinuwento na nga mong I think... pasensya na may wala ko muna. ali ka man na mong actually. Ali kayo mong puwa Walang mo pakit kaya kami itang makanano kang maging connected at the same time. Atin mo ring time na ning kay milalako ka connection. I-brother novel at suya mo king lele ako kanini, kay ngarap ko kanini. Ayan, mangilid yalwa. So, makanya niya po yung kaya katamong gospel makanya yung turun na itamo itang we stay connected to the Lord Pero, etamo ay iwasan na ng kay milalako tamong king connection. At makanano itang challenge kaya katamo that we don't only love God, but we also love our neighbors. Buri kitang kukwento ng among alin naman sumpa pero penamdaman mo, kitang kwento na during the times na rin pengari na alalo, amis na la. Pero ako at ko kitang side na naman yung pengari na panamdaman ko itang makalawot ka, bisa kang akayabe meing anak mo, and yet kailangan mong magsakripisyo para fill in mo itang pamangailangan na ning anak. Makanya niya mo naman gel itang lumawot ka, karing kaya kang pamilya. Anyang meko ka, balo ko, it was struggling. Kasi sabi ko, pinapinga na kayo niya ako, kakay na, itang kagaling ng mag-take risk. Itang
katapang na no matter whatever it takes na itang kumbaga wala mo retang desisyon na do or die na kailangan mong mag-take risk. Siguro ating downfall pero titigdo para king pamilya. Ing metong naman na anak, tigdo para ka ng pengari at kapatad. At dito na pengari naman na titigdo para king anak niya. So at the end of the day, itapa mo rin bubuuan mong pamilyang relasyon kayong pamilya niya. Na apin siguro ining pekaturunan kaya katamong ginuna na we stay connected niya. Anyapin ako, honor kay among na itang experience na itang karanasan ng king kayong pamilya. Ngayon, balo na lang i-apply naman king sarili ng parokya na iyang mas maragol ng pamilya niya. So, Sister Weng, burikya mo. Hello. Yes, Bong. Brigyang i-pick up itang sinabi mong inside na ning pengari. Itang willing lareng pengari nga bayan do rin anak da. Pero uli na ning pamangailangan. Kailangan tang mikawani ingan na kampo yung pengari. Pero manwala ko, Sister Weng, etong kareng fruits na ning banal na spirito, yapin ning lugod. Manalumpa ka niya yung pamago brother yung parents ko king abroad. Pauli na ning lugod da ka na ako. Amen. Kanya sa ating mission ko ngayon king pangapari ko, manalumpa ka niya mo naman king lugod. Hanapin kayong second reading kayong banal na misa ngayon ing taong lulugod nga na namang kikilalanan ni nga pong ginuuling yung nga pong mismo lugod yan. Anyapin niya ako, I always try to reflect every day king biya konting pari. Nuya ba ang tikaraguling lugod ko kayong bukasyon ko, kareng taong susuyuan ko. Lalong kayong sarili ko, observe kaya, evaluate kaya. Medyo may papaisip po tang na ako maging malugod kasi makatakot po tang na ako maging malugod kareng parishioners po tayo kung kikilalanan ng apong ginuking biye ko. Ikit ko yung suportada ng pengari ko, meron lupakan niya kayong lugod niya. Siguro kayong pamibiyabia ko sana hanggang naking taulingin ako ko. Yung kasuyuan na ipagkalub ko kayong archdiocese, malalumpakan niyang panayking lugod. Amen. Kasanting na niya, itang lulugod ka rin parokyano mo, waling penamdaman mo karen pamilya mo, na yung pamilya mo, rooted, itang lugod ay itaking lugod na ning kakatamong Ginoo. So ngayon po, kasanting na po ning kakatamong kwentuhan, pero ituloy tayo po, magkatampa mo sagli, mag-break tampa mo pa si Bayo, pakiramdaman tala ring mapila na paganaka, alikay po mama ko, aling kaya peda kayo at magbalik kayong programang Metanoia, Metinuya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Jesus, oh Jesus, Magbalik ka po yung kakatamang programang Metanoia,
Metinuya, bayi tayo po isunduin kaya katamong pisasabyan, paborin yung basang talari, may aliwang mensahe na rin kaya katamong texters, ante mo rin po rin kaya katamong Facebook, live viewers at comments at aliwa pang greetings. Okay, so atin tamong dito may kirandam kaya katamo. Ayan. Hello po, Janet Centeno, Namokatkat, Tanaka Ann, Tina Ruzol, Jojo Bien, Dolores Caminaga, Melinda Pabello, Nita Perez, Dulay Cindy, Edgar Macapagal, Rhea Silva, Maricel Santos, Rosalina Reyes. May pabengi po kaya kayo. Dong Vergara, Karakal Tamayan Albe, Elena Lacson, Nino Bertiz, Elena Marquez, Elisa Cabrera, Dina Malig Agapito, Lenny Pangilinan, Sonia Argueza, June Mabalot, Well Love Thrift. Ay, syempre, chula rin King San Ildefonso Parish, King Magalang, Wow. Kang Among. At Gloria Figueroa Feliciano, Maya Pebengi po, Among Pao, Sister Angelica and Sister Weng. Lita Vidal, watching from West Virginia in USA. Dan Christopher, ay kumusta po Among Pao? Hello Dan. Brother Hey, Dan. Ding, good evening. Among Pao, Sister Angelica, Sister Weng. Greetings from Brother Ding po. Sir Ding, Sister Glo, good din po. And then Lucy Puyogaw, magandang gabi po, Father. Dan, aliman halata na pigdalanan mo itaamong. Uli siguro, biyasa kang magdala at dela na ka din ning apong ginom. Amen. Amen. So, i-Brother Dan, regular tayo muna Sir Dan, in kaya ako Holy Angel University, regular tayo muna makiramdam. So, emang kanu masyadong halata mo, walang magaling ka kanong magdala na. Pero, Hello, Dan. Ito po nga, Jola. Ano mo Atin po. manage itang, sabi mo kasi 13 lang yung chapel sa tatalnan mo, kay Bat, Opo. spiritual director na kapaning charismatic. So, makanano ming manage itang oras mo ampong makanano yung kikimot ing banal na spirito ba kanita agampanan mo laretang responsibilidad at kaya kaya ni. Sister Weng, siguro po, sabi ko pinanden na kailangan manalumpakan niya yung gagawan tamo, yung mission tamo, King Lugod. Dakal pong makabuisit sa bagay, dakal lang makastress sa bagay, mumunang dealing schedule. So 13 chapters na makanano mo, pagbisan kayong kilubning parominggo na po. Pero nung lalong tamo mo, puret ang beyata ng pang sakit, malyari dang idalareng pagsilbihan tamo, po talaga ma-disappoint tamo. Nya pinasay said a while ago, I always focus my attention on what the Lord can do to me. So, potang mag-focus ka kitang makantang bagay, siguro gyang mabayat la, gyang dakalareng schedule, alampasan mo la. So, and at the same time, pigkalub na pa ni nga pong ginuka ko yung pamaging director king charismatic. So, ren communities tamo dakal paniting meeting mo naman, tsaka yung preparation king Pentecost. So, siguro panay kong panghawakan, kaluguran ko yung liban ko niya, numananti ka sakit, numananti ka bayat, kailangan na panindigan ke, kailangan na tangwanan ke. So, siguro basta kabang kayang edad ko ngayon gawan ko nung naning nagyoko. Datang mo naman siguro kitang puntong bisa ka man, inanagyoning katawan. Amen. I always enjoy my ministry, whatever I do, I always offer it for the Lord, for my parishioners at the same time. Siguro na ako man paborin nga pong Ginoo kasi from the very beginning, this mission is not only my mission, it's not only the mission of the parishioners, it's not only your mission, but it's the mission of God. So, nakatamo siguro paborin nung magabrata mo kayong ubasana. At iyang minaos, na nakatamo siguro itabili ng Ginoong minaos kaya katamo. For as long as we connect ourselves with the vine. Amen. Ingkay na ning yako nga kakit ko kaning charismatic na itang no kakaba very resilient la. Itang tatalakaran jampang masakit makanyan. Mas kreatang charismatic na anti mo yak makalub ko keng PPC niya. At na kung karakal detang akaya beta mo na miyembro na ning charismatic groups in different parishes na makalub keng parokya na ningkay atin lang pagdala na masakit pero aliwa itang karelang pamangawol kitang responsibilidad niya. Jampang masakit ya. At mabibiyasa tamo na itang aldoldo, Lord,
what is in store for me today? Nanuburi mong gawan ko ni. And then at the end of the day, yako yung maging realization ko na mo, Lord, ay hindi mo po yung gagawa ko. Yung parati mong sagot, ako naman sinabi nga riyan mo, there will be another day. So, parati hindi na nakatamo mong chance para isundo tamo mo ing pamagobra ne. Sister Angelica, itang nanong sakit na nitang makalawot ka, pero impuso mo, babalik me keng ministry, keng pibatan mo. Nano itang struggle na nitang makanitang set up? Ay, masakit ya po ito. Kalupa na po nitang sharing na nga mga very beautiful sharing po. Ne po kay nga biyananing meto nga talasuyo. Kasi po ita mo, we are humans, ne? We have limitations. Papagal ta mo, mabubusit ta mo, mangailangan tang kasabi, mangailangan tang kawal. And to be physically away from the people, from the group, from the family, na buri mong iling muna mong maging akayabig at ang pagdalanan mo, masakit ya po. At bisa ko pong bumalik at ang panenang sasabyan na mo. Nung ingisipan tamo itang sarili tamong kapasidad, ala pong magyari. But it is the grace of the Lord. It is the Holy Spirit, the gift of patience, the gift of hope, the gift of self-control. Yapin po yung magdala kay katamo ka rin. Kaya katamo pong Catholic Life in the Spirit Seminar, po pwedeng alayo itang topic ka receiving God's gift Para po maging aware Amen. tamo na atin palang regalo, atin tamo palang pwedeng gamitan. The Holy Spirit is giving us patience. We just have to pray for it, ask for it, connect to it. It's there. At ito po ing magkay kaya katamo, santing na po nita nga manong magsadsad. Ingrasya na po ni nga pong Ginoo. At the end of the day, it's not just about us. It's about you. It's about the Holy Spirit. It's about God It's about giving you. us the grace to go na po. So, pwedeng papagal, pwedeng magpainawa. Painaw. Pero pwedeng tutok nang, ne? Opo. So, kempong susunod, kareng mapila na susunod tamong episodes, pwedeng discuss tala, sabi naping Sister Angelica, datang gifts of the Holy Spirit, datang kalam, ne? Dening kalam mareni, anyang may binyag tamo, tingkap ta na lang. At Denny, these gifts are sealed during confirmation naman, sacrament of confirmation. Pero nengkay, itamo, etala adi-develop, etala agagamit. Pero potang itamo penigaralan tala, Denny magbunga la. So, rening regalo, alila mo sa salikot, nung gamitan tala, baka kanita magbunga la, kaya mabibiyasa sa tamong lulugod. Mabibiyasa tamong mamye, mabibiyasa tamong maging masaya, diyang minsan natin tamong pagdalanan kimbe, kaya mas maging mapagpasensya tamo niya. Kaya nung akakitsula po niya, nung mo kareng anak yu, o kaya kayo po na makiramdam, at kayo pamika-attend kareng prayer meeting da rin charismatic groups, punta kayo po kareng aluwaliwang parokya. Teta po ang aman wandang ding aluwaos, da karela, kaya katampala, karismurit, tara kasi teterak la, nananula. Pero bali Balay po, bara aking po. pamanera, ang pampamagkanta, form of listening. Kaya nung apapansinan nyo la rin charismatic, they're joyful and they're happy people. Ne? Kasi nung nanuman itang pagdalanan da, are-release da. At may papalitan saya, ne? At may papalitan tula. So, dito pong bisa pang mag-comment ang ating kayong buring ikutang, ne? Ang pang, ay ni po, ating kapabaluan Kenny, para po ka rin bisang magpa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.marketing@gmail.com or contact 0949-609-5478. At ka rin naman pong bisang mag-donate para king radyo ning kaya katamong Archdiocese. Malyari ko pong magpadala kay Gcash account number 0905-319-4871 na makilag yung Joseph Mary Bakay among pep po ini. Karin pong bisang diretso na atin tamo nga duwang bank accounts, BPI at saka BDO accounts. Ding account names and numbers, actually pong maka-flash king kaya katamong screen at makabili ila king description ng kaya katamong Facebook
live karing manal be online. Para naman po karing makiramdam king radyo, damdaman tala po ring account names and number, karing plugs tamo. So ngayon pa mo po magpasalamat tamo karing ganang sasaup kaya katamo na para in kaya katamong programa at den aluwa pang programa ning kaya katamong Archdiocese is Asad Zantala. So ay ni po at hindi pang aluwang comments ne. Hello, ikami pong Hesed family. Kailan kay Renny Guagua ne. Yes po. Ay, sorry, no ka rin? Betis, kuwag ba? Betis. Burimi lang, pasalamatan din, memya CLSS. Ayaw po, in kaya kaming community, life giver community, kakayari na pamuning Catholic Life in the Spirit Seminar, nanding alas 5. So, mag-start po na po ng ganun din. So, memya la di Brother Noel, di Brother Doc Eric naman, na chulay ni ka rin. So, kakayari da siguro, pani muna ng Brother Doc Eric, in kakatamong coordinator, Brother Noel Sibal, at deng hanggang Megtalk. Sister Angelica and Sister Weng and Among from Hesed family. Hello po, Nay. Sabi ng Mauricia, Sister Mauricia Tayag. And then Aisla, Ayla, laksamana maya po oras po among pao. O ita, so dakal pong makiramdam kaya katamo niya. Kulang niya talaga yung oras. Big overtime na, pero siguradong ka rin kaya katamong kwentuhan. Dakal tampa part 2, part 3, at marakal pa niya. So, among marakal pong makiramdamin niya, karing kaya katamong kayanakan, karetang masyadong makasimba, karetang imumunta kayong pisamban, detang busy king obra, alalang sasabihan da po ala na lang oras, munta kayong pisamban. So, siguro initang pagkakataon na di nang talang mensahe niya. Dano po yung inspiration na pwede tamong ibiyabang kanita, ilang makakonekta mo naman. Siguro po, burika mo nga sabihan itang pinos ko dati, sabi ko, metong ka rin nga manong sikat nga itang craving Mag-crave kong makanyan, so mag-crave kong samji, mag-crave kong spaghetti, mag-crave kong lechon, mag-crave kong milk tin. Po, dahil nga anak no karakal cravings, lalong-lalo na. Pero sana metong ka rin cravings tamo, tayo kalingwan ng katawan ng Kristo. Amen. So, yung samji, yung spaghetti, yung lechon, malyaring masira yan. Palyaring manggas Coffee, yan, mal. makareprep mo, pero yung katawan ng Kristo, yaman kapilan masira, yaman kapilan mangnas. At the same time, yung katawan ng Kristo, sinaliwa mo yung katawan, lepe lalong kaladwa. Unlike itang cravings tamong samji, lechon, saguli mo yung kabsita mo. Ang po yung katawan mo yung malyari ng pakabsyan, yung pakabsyan yung kaladwa. So sana po, akit deo laging Santa Misa because the highest form of prayer is the Holy Eucharist. At ang timurin, kompleto ya po yung banal misa, tinyang liturgy of the word at tinyang liturgy of the Eucharist. So, yung banal misa maging pamikatago niya for us to remain rooted and at the same time linked, connected with God. Last Sunday, 8 times natang sinabi ng Ginutang Jesucristo, manatili tamo kaya yan. Po, makatakot ting manatili kingapong Ginoo. Sabi ko, Pen, po tanging tao kay wani na ning sarili na kingapong Ginoo, magiyang miserabling pamibiyebyen, muli yang alang kabaldugan, muli yang alang kwenta. At timurin na niyang Friday, kapiesta ng San Felipe, ang po'y James, wari kitang na pong Felipe kayong ibang kingapong Ginoo, akit niya yung igpa, sapat na kay kami. Amen. So, nung dakal tamo po, pagnasan akit, akamtan, akwaking biye, tamo po kakalingon na sana, nung atintang panin tunan at buring akit, alang aliwa no ning apong Ginoo. Amen. And I think we can really see and at the same time experience God's love. I think it is through the Holy Eucharist. So, retang extracurricular, halimbawa rin gagawan tamong pamangadi, krusado, nano pa man siguro, kaya nalaret, bala mo add-ons or supplements na lamo king banal misa. Masanting nga rin po yung panagating arsobispo itang BEC kareng parokya. So, then po siguro magilang pamikatagon in order for us to all the more realize and at the same time actualize all our potentials, all our charisms, the gifts of the Holy Spirit also. So, ito po, po malungkoting maging Kristiyano. Tandaan tayo tang kantada rin charismatic mo naman ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. O, na po sinabi ng buhay ng Kristiyano, walang problema, walang saysay, walang sayane po, walang paghihirap po makanta. Patsing nga pong din makasentro yaking bieta mo, tandaan ng tamog yang masakit yung biye, manakit at manakit ka pa mo rin saya ampong tula. Ampong kabaldugan.
Amen. Salamat po among. Nakasanting na po nita reminder no na ayta kading kaya katamong kapatid ne. So retang antimo retang ening oras ay niya tapa may kasimba nung amis tayo po ne. Bumawi tamo siguro king tutuki pero bawian tayo king pamilya tamo. Abe-abe tamong mangan, may papagkwento ne. At maging masaya tamo king pamilya. Sister Angel, Ayo pa yan. Salamat po pa si Bayo, Sister Weng. Actually, I've been wanting to say this, ne? Meto niya po yung Sister Weng, kareng maging idol ko growing up in the ministry. Meto niya pong maragula inspiration ni Sister Weng, si po Brother Noel. Lalo na po king circle ko, na talaga naman po tangaga na kami la. Talagang may inspire kami. Kasi ano pong kasipag din nga mo, you have no idea their sacrifices and their offerings na po king renewal movement tala pong kaparis itang karelang dedication and buri ko la po dinan mo naman maya po oras ngeni ding greet kaya katamo Sister Glo Feliciano ning Lord's Vineyard Sister Mauricia Tayag king Hesed and Brother Ding San Agustin from San Nicolas de Tolentino Parish makabebe ne po metong po karen kaya kaming Council of Elders and karing hanggang pong makiramdam ngeni sana kapamilata na po ning kaya kaming dita ka pikasabihan, sana realize you po that you are not alone. That there is a God and the connection is always active. Amen. Po, He is available anytime. And syempre hanapin yung programa ng among Pao. Don't forget to like, follow, and share his videos. Good vibes ni Pad sana. Maka good vibes po. In Word of God at ing pa magbalik pa ne kayong pangako na ni nga pong ginupo kay katamo. Maya pa oras po kaya kayungan. Amen. So, ita po ne, sana tinggap tayo po itang grasya. Balo ko po, karingay ka ng makiramdam. Kalupami mo naman, atin tamo mo naman pagdalanan kimbiye. Pwede nga ting masakit kim pamilya. Pwede nga ting problema. Ating tatakot, ating mag-doubt. Ating mag-struggle lang. Ating feeling tamo, etanagyo. Pero yan ang oras sa ini, mga dita mo po. At pangadida kayo mo naman, ne? At panimuna na katamong Sister Angelica, baka nita, ikatamungan po kayo ni mga ilangan tamong pangadi. At abe-abe tamong mga di mi papangadita mo, baka nita, tanggapan tayo ing grasya na ning kagalingan, physical yaman o spiritual, pa mga ilangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, itong araw na ito ay napaka-espesyal ho because you have come to bless us. You have promised, ipinangako ho ninyo sa amin na kung saan mayroong dalawa o higit pa na nagtitipon para sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. At buo po, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa mga oras na ito, nakasama ka namin, na sa pamamagitan ng munting programang ito, ay naipapahayag mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagdinig sa aming mga panalangin. At sa mga oras na ito, buong puso po namin inalalapit sa iyo ang lahat ng tagapakinig, kasama ng kanilang mga pinagdaraanan. Higit lalo yung mga nasa nakahimlay sa dahilan ng karamdaman. We firmly believe, we combine our hopes, we combine our faith today na mayroong magandang mangyayari, Panginoon, sa buhay ng mga nakikinig ngayong oras na ito. We declare blessings, we declare freedom, we declare miracles, and we declare healing in the mighty name of Jesus. Amen. Sa matamis na pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng panalangin at gabay ng mahal na Birheng Maria. Amen. Our Lady of Perpetual Help, pray for us. San Nicolas de Tolentino, Pray, for San us. Vicente de Paul, Pray San for us. Ildefonso. Pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, The Lord of the be Son, with and you. of the Holy Spirit. Amen. and with your spirit. And with And may your the powerful Lord bless you and your loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
Amen. Amen. Kagrasya Thank you tamo po, po Amo. yung oras sa ini. At Amen. sana po, detang nung mabayat ang pakiramdam tamo nandin. Sana maging masaya tamo. Remember, the gospel says it all. Sabi natin, you're not only my servants, but you are my friends. Kaya ananita mo itong kanta, I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God. He calls me friend. So patangita mo, feeling tamo, kay lakwanan tana, ni naman yung maglakwan ken, diyang minsan, inga pong ginoy nakatamo kalingwan. So stay connected, my dear friends, and see you next Sunday. So kambera po rin bibilog keng DSCCCRP ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Metanoia, Metinuya, Bayong Puso, Bayong Espiritu, King Radyo ng kakatamong Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. At ako po yung Sister Weng. At syempre kaya Beke is Sister Angelica. Angelica Divine At po. syempre May pauras po. Among Ako po Among Pao. Pao po, Mamon at pasalamat kami po kaya kayungan. God bless us all. Praise be to Domingos po. God. Glory to God. Thank you, Among.